5. Drastiya Kurd de tesir lehevkirina Ermeni, Süryani û Cihûyan. Drastiya Kurd a serdema navîn de tesir lehevkirina Xristiyan, Ermeni, Asûrî û Cihûyan jî bi roleke girîng rabûye. Xristiyantî berî İslamê bi 600 salan ava bû û ji ber ku dînê fikr û hestan bû, ji destpêkê ve tesîra xwe nîşan da. Di destpêkê de jî bêhtir weke tevgereke xizan û bindestan mezin bû. Di dema derketina holê ya Xristiyantiyê de li asta herî jor serweriyeke împaratoriya Romayê li ser herêmê heye. Ji vê serwertiyê herî zêde Helenî, Asûrî û Ermenî hinekî jî yên bi koka xwe Kurd û Ereb êşê dikişînin. Beşê xizan ê Cihûyan jî çêbûye. Qebîlegeriya Cihûyan ê dîjwan re teng e. Ji ber ku tebeqeya wana jor bi Romayê re hevkariyê dike, parçebûn bêhtir bi kok e. Hezretî Îsa berhemê vê dabaşbûna radîkal e. Weke rêberê dînî yê xizana derketiye holê. Ya rastî, Îsewîtî duyemîn pêkhatina mezina dînî ye ku ji cihûtiyê zêde bûye. Cihû ji ber pirtûka pîroz a qebîleya xwe ahîta kevin hûr û kûr parçe nebûne. Yên ji wan cihê bûne hindikin. Dînê nû bêhtir li ser kesên bi koka xwe helen Ermenî û Asûrî bandor bûye. Di sed sala sêyemîn ya mîladî de belavbûna Xristiyantiyê bilez bûye. Sed sala çaremîn sed sala veguherîna mezin e. Her sê gel bi piranî bûne Xristiyan. Ji ber ku Xristiyan bûn dihat maneya qutbûna ji koletiya Romayê bi awayekî jî bi rola milliyetparêziyeke zû rabûye. Ev milliyetparêzî tevî ku ji netewperestiya kapitalîst cihêye jî xwedî rola proto-netewperestiyê ye. Ango di navê de tovên kapitalizma pêşwext jî hene. Kapitalizm di himbêza Xristiyantiyê de bû hegemonîk û evxweber nîne. İmparatoriya Romayê di sed sala çaremîn de bû du beş û di vê de rola Xristiyantiyê mezin bû. Di pêkhatina Romaya Rojava de ango di pêkhatina Bizansê de rola Xristiyantiyê diyar kere. Piştî demekekin Romaya Rojava jî bûye Xristiyan. Katolîktî û Ortodoksî îfade îdeolojîk avê dabeşbûnê ne. Latînî bûye îfadeya çanda Katolîk, Grekî jî bûye yê Ortodoksan. Ermenî û Süryanî Kildanî jî dereng nemane mezhebê xwe avakirine. Dabeşbûnên em behsa wan dikin, di çanda rojhilata navîn de rê li ber ji hevcihêbûnên bi kok vekiriye. Ji hevcihêbûna helen Ermenî û Süryaniyan bilez bûye û ev komên navbihûrî bûne mîna protoneteweyên pêşwext çêbûne. Gelên me behsa wan kir, çi diwarê maddî de, çi jî diwarê manewî de asta wana entelektûelî ji gelên din nexasim pir di ser a Kurd û Ereban rebû. Ji lewra bivê nevê cudahiya di navbera wan de wê mezin be. Her sê gel jî li rojhilata navîn gelên herî kevin ên bi koka xwe bajarîne. Ji ber ku bi koka xwe bajarîne, ev yek wan diwarê çandî de serdest dike. Lewma gelekî xwezayî ye ku Kurdên Çiyayî yên li Bakur û Erebên Çolê yên li Rojava bi serdestiyê re bikevin nakokiyê. Ji xwe bi sedema ku Bizansê ji Helenên Ortodoks, Sasaniyan jî ji Ermenî û Süryaniyan ji mezhebên cuda re malovanî dikirin, nakokiyên heyî zêdetir tevlî hev dibûn. Di sed sala heftemîn de derketina holê ya İslamiyetê û bilez serdestbûna wê li hemberî her du împaratoriyan û mezhebên bi wan ve girêdayî hem nakokî zêde kirin hem jî dijwartir kirin. Cihûtî û nakokiyên ji rêw û resmê timî bûne destpêkerê kaosê. Bi İslamiyetê re coğrafiya Kurd bi temamî di navenda vê tevlîheviya nakokiyan de ye. Ji xwe ev coğrafiya wê ji sed sala yazdemîn û pêve bi navê Kurdistanê di lîteratûrê de cih bigire. Ereb, Fars, Kurd, Süryanî û Ermeniyan pir neçû di nava demekekin de Tirkan jî li vê qadê hêza xwe nîşandan. Kurdistan li jortir mîna qadeke sereke ya şerê di navbera Bizans û İmparatoriya İslamê de ye. Kurd li Bakur bêhtir bi Ermeniyan re, li Başûr bi Süryaniyan re, li Rojava bi Rûman re û li Rojhilat jî bi Farisan re di nava hev de bûn. Tevî ku piraniya gel pêk danîn, bi van gelên cîran re, nexasim bi hê zaman al bajaran re, timî di nava têkiliyê de bûn. Kurd weke gelekî şivan û cotkar, Ermenî û Süryanî jî weke bajarî û zanaatkar dibûn xwedî hebûn. Bi vî awayî di navbera wan de dabeşkirineke dîrokî ya kar pêk dihat. Têkiliyê wan ji nakokiyê zêdetir sîmbiyotîk bûn, ango her du aliyan bi têkiliyên xwe hevdû xwedî dikirin. Bêguman divê mirov cihûyan jî li van têkiliyên bi vî rengî zêde bike. Cihûtî ji roja derket holê ve bi coğrafiya Kurd re ji nêz ve di nava têkiliyê de bû. Di vê demê de piraniya Kurdan xwediyê baweriya zerdeştî ne,
لهندک بجی بشکی کردان ایبویا جهو و خریستیان جی هیه. چوا اسلام کته هرمه اف توازن جبنی و خرابو. عرب لسوری و عراق ایرو لدیجی سوریانی جهو و رومان سردسبون. لمصرجی همان عقوبت بسری قبطیان خریستیان دهات. ترکان لاناتولیای لدیجی روم و بشکی ارمنیان سردستی و پرانی بدستخسن. لکردستان جی لهمبری ارمنی و سوریانیان کردان سردستی و پرانی بدستخست. لور جناو قوم دوی هگومونیا طبقه جور آقوم بفهم کرن. تاوی همو فتح و شران تکیلین دنابرا گلان و طبقه انشیرده بگرانی بدوستانی دوام کرنه. کرد به قوم ارمنی و آسوری را دناو هفدمانه و به هفره خالگلک هودان شارستانی و چاندی قوماندنه. هبونا تکیلین به وی رنگیین حتی سال 2000 بری زاینه دچن مروف دکار واند دیرو که دجی تثبیت بکه. تاوی همو خال هفراکشاندنا بکتین قومان لسر دستلاتداری و شرن لسر ملکان دیسا جی تکلین چادی خورد نابرا گلین ارمنی کرد ترکمن و سوریانیان ده حتی سری 100 سالا 19 دوام کرن. تکلین دنابرا وان ده بگرانی سیمبیوتیک بون و هم جعالی مادی و هم جعالی معنوی چاندی و پیکاتنه. بویرین نینی ین چارنوسا وان گلان بگوهرینن پیک نهاتنه. ناکوکین هی زیدتر این طبقه جور این قومان بون و لسر بنگهیم برجواندیان هاتنه سور کرن و ریل برشران وکرنه. جداتیا دینی و مذهبی یا طبقه جر حرمت هاتیه نشاندان لپیشیا تکلیم براتی و دوسیتی آستنگ نهاتنه دیتن. نویساندنا دیرو که لسر بنگه هگومونیا ایدولوژیک و هزه و پروپاگاندا کرناوه نکار سر و راستیه بگره و نکار وشوله راکه. لروجلاتا ناویم بر بداویا سردما ناویم و تکیلین راستیا کرد به چاندا اسلامی ره ریل بر انجامن گرینگ وکرنه. افتکیلین بقاسی 1000 سالی دوام کرن آلیه وان این ارینی و آلیه وان این نینی جی پیک هاتنه. آلیه و نینی باندورا اسیمیلاسیونیس آچاند و زمان عربیه. باندورا عربی و عرب کرنه به 3 سالان دوام کریه. طبقه جورا کرد وکه چینه که پیک هاتیه و جچاندا گل آکرد دور کتیه ده هفکارتیا ریو رسمی ده گلکی پیشده چویه. اف هفکارتیا خود 3 سالا شازمین ده به خاندانیا عثمانی ترک ره بهتر پیشده بریه به گلین ارمنی و سوریانی ره جار جاران شرکریه. وکه چینه که هفکارا سرور لسر طبقین خزان این قبیله و عشیره ین جوان ره کرمانج دهاته گوتن متنکاری و زوردستیا خود زده کر. آلیه ارینی جه اوه کرد وکه قوم و گل دوی دمه ده جارا پیشی باوی کی فرمی وی ناوی خود دگرن و بکارتینن. جغرافیا لسرجی ایدی باوی کی فرمی بناوی کردستان تهلدان. خلاصه ناوی ولات و گل دوی دمه ده زلال بویه. به زمان کردی برهمین ویجهی هاتنه نویساندن. ده سری ده دیروکا کردستان یا شرف خان، ممو زینا احمد خانی و هلبستیم فقیه تیران گلک برهمین وجهی و زانستی یم بکردی هاتنه نویساندن این ویدمینه. پشتی که قبیله و عشیر کردان هنکی جهف ده کتن و گریدان دناوان ده سست بو کاتگوریا کرمانج پیکات و لگلک جهوارین وکه گند و باجاران پرانیا شینیان جوان پیکات. جاندامین قبیله و عشیران که ستونا سرکه یا گلبونینه روش بر په پیکاتنا کتکارن سربس این نو کرمانجان وچو. لدیجی هگومونیا یک دستار آ سلطان و بکتیان کلقادن دستلاتداری اکونومی و ایدولوژیک بنینی خو نشاند دا د سری د طریقت تصوفی علویتی و ازدیتی گل کوم نو یم بکوین کاتگوریا شیویک شیوین جواکا سیویل پیکاتن. اف کاتگوری هموجی کاتگورین وسانه کو ناوروکا وانا دموکراتیک بهزه. بکورتی ام دماتین دگهیجن سری 3 سالا 19 ام دبینن راستیا کرد لگوری راستین قوم او چاندن جواکی ین لگلمپریا دنیای پاشمای نینه گلکی جوان پیشتتره.